Ka office jonga district sports officer West Casiles district nongstoin hinne kasengi ka khanyo trik uyayong arjar pulai ke penkut no ik lempung kenjat bol ki khnarit kenthai bachenrang ki ba hapo khanar snem karta yak balai kerteng kum ka chief ministers under 12 years block level open football tournament 2023 kabala pelong hapo madan dom maulum pendeng umyong mairang haring kar kejingi dan lang ke video jo ka mairang block ka kong LR nyota kabalong kum ka kongsan bansaki lang yak ni kejingi lekai Haba page kejingi kun final hakani kesengi hakalian jishin rang kejingi lekai kelalong hapadeng ke Rahjingshai SSCC pursha eka donggit SSCC kadba nakaliang jikin teipat kejingi lekai kelalong hapadeng ke Little Star Football Academy pursha eka Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School Yaka nam Lahduh ni kishin rang lara tek Rahjingshai hakaba kalala ben pelim no eka donggit da arkol lenon kadba nakaliang jikin teipat ke Little Star Football Academy ke Yora ika nam Lahduh dak bepelim no ika Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School da sakul lanot. Along the Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School, Napor Sanction. Terima kasih. Menanggap kepada negara Rahjingshai Sport Social and Cultural Club.